Ардактуу меймандар, өзүңүздөр мына баяндардан угуп, китептерден окугандай 635 килограммдык таш. Кожомкул атабыз бул ташты ордунан тургусуп 100 чакырымдай көтөрүп барып жерге сайып койгон. Эми бүгүнкү замандын шартында андай балбандар азыраак болушу мүмкүн. Биздин балбандар мына фиксация менен канча сантиметр көтөрө алат, ошонусун эсепке алабыз. Ортодо 3 калыс мына башталды. Sürücüler var mı? Мына Кожомкул атабыздын урпагы, Суу Самырдын балбаны аракет кылып атат. Kutluktab koysanızlar, kol çağ koyunuzlar. Ortağa çakırılat. Mirlan oğlu Bahtiyar Çüy. Derden Tursun. Turusbek oğlu Almas Talas. Anvar Koca Aziz Özbekistan. Mirlan oğlu Bahtiyar Çüy oblastının balbanı. Neredensin? Turusbek oğlu Almas Talas. Anvar Jonov Aziz Özbekistan. Tak, rahmat, kolçağa koysanızlar, Çüydün balbanı dağı bul işte atkara almay kaldı. Keyinkisinde ümitlenemiz. Hazır Turusbek oğlu Almas Talas oblasın balban çakırız. Kolçağa kutlukta koysanızlar. Kolun götürüp koy. Балбан кыймылдоо талабы ташты Өзбекстандан келген экен. Жок, ага такыр мүмкүнчүлүк жок экен. Епенден кой, экитсеңди тең. Экитсеңди кой, ей. Балбан, Özbek mamlaketine gelgen Aziz Balban hazır hareket kılıp. Derden Tursun Hamdama Bahadur Özbekistan. Sen mi? Bahadur? Ya bu Bahadur degen jigit özü eken Özbekistan'dan. Derden Tursun Suvaliyev Ernis Suu Samır. Қолдап қойыңыздар. Мақұлмын, ташқа алым жетпеді деді.
Ышкырык болгондон кийин 2 мүнөт. Kutuktap koyuңuzдар hareketi üçün. Ortağı çakırat Sultan Uğulu Ayvar. Rahimkulov Tilek Telman aile var mı? Tilek. Telmanlıklar bir yakta olsun. Hareketine rahmat. Hazır Özbekistan'dan gelgen Anvarjanov Aziz Balban ortağı çakırlar. Balban dayardan tursun. Anvar Arman Balban. Ularbek Balban Talas Oblastı'na amrake. Vaktısı bardağı. Kutuktap koyuңuzдар hareketi için kutuktap koyuңuzдар. Kolçap. Emgek singirgen sporttun çeveri Kurmankulov Niyazbek Dildebayevich.
Нурманкулов Ниязбек, абсолюттік Кыргызстандын күрөш боюнча чемпиону Нурбек Кожобековдун машыктыруучусу. Ағайын атаяды олып күйшен қоды, жарабай танысты, давай. Олған 2 сантиметр көтеріп тұр. Есіңіздерге сала кетелі. Егер ұшу ташты біз тилек кылып атабыз тизеге чейин, балким белге чейин көтөрсөбү деп, балким балбандар чыгып калар. Көтөрүп кеткен. Мына ушу чем менен өлчөп, жогору көтөргөн жигиттер финалдык беттеште жеңүүчүсү автомашинага ээ болот. Ага жетпей экинчи орунду алганы жылкы менен сыйланат. Калгандары акчалай байга алат. Ошон үчүн кезектеги балбандарды чакыралы. Азыр эми бул жакка биздин Араб мамлекетинде өткөн дүйнөлүк бирчиликте жеңүүчү болгон Атайбек уулу Келдибек Казарман тергесин чакырайлы. Мына бул Араб мамлекетинде чемпион болуп келген, дүйнөнүн чемпиону таш көтөргөн боюнча. Мына ушул жигитке кезек берели. Мына жатып алып, метрди кармап, Сооронбай Шарипов үч көрсөтүп атат моундайны. Дагы тынчыраак болуп карайлы, тынчтаналы. Мына бул жерде калыстар, ушу таш көтөрүү боюнча калыстар жата калып карап атышат. Молодец! 5 сантиметрге көтөрдү. Азамат. Дагы 20 секунд убакыты бар. Балбаныбыздын. Бергиле. Geldik götürüyorsun ya, geldik bir güç topla. Vakit oldu, oldu vakit. Her birine 2 minut vakit verilip 2 minutun içinde 2 yolu 4 santimetre, bir yolu 5 santimetreye götürüp verdi. Kolda koyalı, bal çavlar balbarımızda.